namhlanje-ke sizothula lesi sakhiwo ubantwana nakuwo wonke umphakathi, isakhiwo somphakathi wonke. Namhlanje sebezohamba ngeenyawo bakwazi ukuthi bazosithuthukisa la ekhaya. Kunendawo la khona indawo yabantwana abancane ney'ncwadi ezanele bona, nendawo la bakwazi khona ukuthi bahlale khona mase bekhathele badrowe benze yonke into. Kukhona futhi nendawo la ukutholakala khona usizo la abantwana uma bezokwenza ama-CVs abo amakhompyutha la emva kwami bayakwazi ukuthi bawasebenzise. Isikhungo lesi esisemphakathini esifisa ukuthi umphakathi usiphathe kahle ngoba esawo umntabowolwazi owesizukulwane ngesizukulwane akuyona into ephilayo. Incwadi ifundwa isizukulwane nesizukulwane ngoba ulwazi yinto fanele sihlale sinayo sisithuthukise. Sifisa ukubonga-ke kumkhandlu weTheku, sibonge kumakhansela aseThekwini avuma ukuthi kube khona izinto eziphasayo eziwumsebenzi onjengalona. Siphinde sibonge iprovinsi yethu kakhulu esinikelele ngale mali ezigidi ezine nangaphezulu ukuthi kube khona isakhiwo esihle kangaka. Siyacela futhi semphakathi ukuthi abasebenzise lesi sikhungo kuze ukuthi ulwazi labantwana bethu, ulwazi lwethu siyisizwe sonke sikwazi ukuthi sithuthuke ngaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu.